Karbi Anglong News Channel along Berta Than Ponchia Bang Nilimen Sami Merchilin Han Sepi, Tangte Pini Aberta Angton Ben Archuponikta. BJP leader Lasit Gogoi pen Adasu President Nilan Borgohai audio viral aputha. East Karbi Anglong SP Sanjeev Kumar Saikia BJP leader Lasit Gogoi pen Adasu President Nilan Borgohai audio viral pen SP Amen ke klangdun hambena jok East Karbi Anglong SP Sanjeev Kumar Saikia di Puthana long FIR pidam dedlo. Chiklojon Trok Aprang 2023 aninkan Nilan Borgohai case tu pu chichinisi alangli Chiklojon Trok an chipatu joilo. Sita non puthot claim phun dam phun long chia phanpura Supreme Court along belchi endam det si pini ladak Dipu Police Station along an wangsi lamthe chithana saya akam che claim ponlo. Bang so hud pherang ke tum birta long dun si alang liphan lamthe arjudun si audio viral aputha ko ana hokma lapen ko an ahok hema radaphan pachini dak che phansi lamthe karjudun totang the pherang ke tum karjudun lamthele angton pen arjuponik sinang news report Karbi Anglong News Channel ইতিমধ্যে বিগত সময়টো নিউজ কৰিছেই যে যেটা এটা ৰেকৰ্ডিং ভাইৰেলক লৈ এটা কেছ হৈছিলে সেই কেছটো সন্দৰ্ভত আচলতে মই মহামান্য উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশনা মতে আৰু তাৰ পৰা জামিন লাভ কৰি আছিলে ইয়াত মই কথাখিনি নিজৰ ক'বলৈ আহিছিলোঁ থানাত ষ্টেটমেণ্ট দিবলৈ আহিছিলোঁ আজি মই নিজৰ কথাখিনি থানাৰ আগত মই প্ৰকাশ কৰিছোঁ ইতিমধ্যে আৰু আইনক সহযোগ কৰিবলৈ অহা হৈছে আচলতে এই ৰেকৰ্ডিংটো ভৱেশ কলিতাৰ পিয়ে জিতু দাস তেওঁৰ কথাও উল্লেখ হৈছিলে বা তেওঁকো মাতিছিলে এই কেছ সন্দৰ্ভত তেওঁ জড়িত কিমান নাছিলে মই আচলতে ৰেকৰ্ডিংটো আজিলৈকে সম্পূৰ্ণৰূপে ৰেকৰ্ডিংটো শুনিবলৈ পোৱা নাই কেৱল নিউজতে মই দেখিছোঁ আৰু নিউজত দেখা মতেতো মই তাত কোন কেনেকৈ কি আছে মই যিসকলৰ কথা কৈছে সেইবিলাকৰ কথা ইতিমধ্যে মই এজন মানুহৰ লগতো মোৰ চিনা পৰিচয় নাই আৰু ৰেকৰ্ডিংটোত যিখিনি কথা ওলাইছে সেই কথাখিনি আচলতে মোৰ ভইচটো হয় নে নহয় আজি পৰ্যন্ত মই ক্লিয়াৰ হ'ব পৰা নাই কাৰণ মই যিমতে আজি ৰেকৰ্ডিংটো শুনিছোঁ সেই ৰেকৰ্ডিং আচলতে প্ৰকৃত ৰেকৰ্ডিংটো মই শুনিবলৈ পোৱাই নাই নিউজত আপোনালোকৰ যোগেদি শুনিছোঁ কেতিয়াবা এটা টুকুৰা শুনি পাওঁ পুনৰ আপোনালোকৰ নিউজৰ যিখিনি নিয়ম নীতি থাকে কৰে আকৌ এটা টুকুৰা শুনিবলৈ পাওঁ সেই টুকুৰাটো শুনাৰ পিছত মই এতিয়ালৈকে কিন্তু কনফাৰ্ম হ'ব পৰা নাই যে এইটো মোৰ ভইচ হয় বুলি আৰু তাত যিখিনি নাম ওলাইছে সেই নামবিলাকত মই আজিহে আচলতে ভালকৈ মই ৰেকৰ্ডিংটো থানাৰ যোগেদি শুনিবলৈ পাইছোঁ তাত দেখিছোঁ যে তাত কিছুমানৰ কথা কৈছে এইবিলাকৰ লগত মোৰ কোনো জড়িতটো দূৰৰে কথা মই চিনিয়ে নাপাওঁ কাকো আচলতে সাংবাদিক দুজনৰ কথা উল্লেখ কৰিছিলে যে তেওঁলোকক টকা দিছিলে এছপিক টকা দিছিলে মই সেইটো ৰেকৰ্ডিঙত কিন্তু পোৱা নাই আৰু মই যদিও তেনেকুৱা ৰেকৰ্ডিং আছে মই সেইটো শুনা নাই কিন্তু লাচিত গগৈ আপোনাক টকা দিছিলে নে লাচিত গগৈ বিজনেছ কৰিবৰ কাৰণে টকা দিছে আপোনাক দিছিলে লাচিত গগৈৰ পৰা মোৰ কোনো তেনেকুৱা লেনদেন হোৱা নাই আৰু আজিলৈকে লাচিত গগৈৰ লগত মোৰ এটা কেৱল বন্ধুত্বৰ সম্পৰ্কই আছে বাকী লেনদেনৰ সম্পৰ্কত একো আজিলৈকে না কথা হৈছে না তেখেতৰ লগত মই লৈছোঁ বা তেখেতে দিছে তেনেকুৱা ধৰণৰ কিন্তু কোনো আজিলৈকে বিষয়বিলাক আলোচনা হোৱা নাই BJP Sarkar atum gaon chalo asai kedeng lok apor hutame EM Richard Tokbike rongamatsi chewangwe pusi dua barguri APHL se mai phu Modar Singh Independent Ningjepon Kedam tang ningkan pho MSC mandat pen non ningkan hini EM arpu deng etlo setame dua barguri constituency aphan thangta development thekpon longle lapen rongamatsi wangwe pusi dua barguri APHL se amai phu Modar Singh Independent Ningje parupon Lason si pining ningkan surihini ra ingkoi rapli aningkan lakha krenar kepapong Lok Sabha Member of Parliament MP kilik nangte bokbomajok Assam Election Commission penta kilik arni kapang dagji dogdog aporahut non India adat PR lo kachari bom BJP Sarkar atum penta Assam Pradesh BJP atum kapin khatpona tengpen gaon chalo abhiyan pu ajai mek paman ponsi Karbi Anglong district alongta lakha kethom ST Autonomous District anghoi chepa hai pontu jia phan chisik chedang ponbom asonsi thekpon long bom lo Bonta dua barguri constituency along pen BJP pen ke haipon EM Richard Tokbi alangli ningkan pho MSC mandat pen non ningkan hini EM mandat pen ta rong along kachiwangji kali non gaon chalo abhiyan pu asai kedeng anta thekpon long lelang pusi dua barguri APHL se mai phu Modar Singh Independent Ningjepon
Lapen kedam tang election ahud rong arat atum em Richard Tokbia phan vote cho jogdon pen pa haide tami non alangli em arpu long lok pen alangli phan ka chetong dam chia phan lapen kiduki sunga hutami tangka cho hangdam chi pusitami rong local leaders along pen NOC mate leaflet chepon nang seti ka chetong dam chia phan anta chetong dam long leputa Dua Bargri constituency APHL se maipu Mondor Singh Intipen ningche pontu Dua Barguri pen Edwardson Crow report Karbiang Long News Channel non bank ke la gaw chalo polan tung ke ding bank la lo non bank ke ronga ju dam po ronga ju la ki dukela arat tum pan ki pachure dam ta pachure dam pru lo kasi la ke be dami halang tu election ji pa ji pansi la ke gaw chalo po ke de ahok pe ke gaw chalo gali lo la ke BJP chalo po program lo la soposi alang tung ke men bank ke la pu bank ke hinoda i po ma se alang tum bank ke non bank ke gaw chalo po ahok pe bank ke la ke BJP chalo la kidu ko lu dan po rong so tum pan ke be dam taw ke be dam pru non da la hem ke tang te tang ho ko non ne ration card ke tang te ko no si kilong le ko no ma pula tum non kiri ke tar li pula he te tame non election apor te lang li tum non chini chon wa ration card kilong don de tang ho hem ke tang te tang ho tame non apor te lang li tum kiri ke tar li ji po bank ke lang li tum deng no melo te tame ne li ma tha don bank ke derong lo athima ningkan pho ke chok yi hut fi la tum bank ke election apor se deng cho la bang mane ahok per bang ke vote ke chure la bang se ni donon dak ji ni dor ni li tum episode sipen bang ke te non la dor bogri ye ma bang ke nom puta bang welang la so puta nang hin pen pilo puji la bang ke ni li tum episode sipen ni pudam ye bang ke ahok per bang ke alang duar bogori ara pan kang hon ka we ba alang li bang ke ang hoy pan ki ma tha chot po ang thek se non bang ke chipak lang ha a thema ke dam tang bang ke alang li mek thang taning je non chiteng ne ta hai je ne li ke dam hot alang VDC chairman ke cholang la non duar bogori education abang ke ninge vek lo ne li ke rotoning tieson ke claim kle grassroots level ko mama party akam ke claim chipaduk hala tum ban si langi po se alang li ki po hala so ne li pan pu alang li bang ne li panang than pilo ni liye ji subscribe po selang li chipulo de ji subscribe polang li chipu mane la son ho ji subscribe ke jon pharo si abiri sak kiwi sitame jon abiri sak bodelo sitame hala 99 abiri sak pan ke group to ni jon kang bodel abiri sak pan si kiri ke chipadu la son selang li pulo la selang li pulo rotoning ti ke rongajo kumama ke klaim chipaduk to man ke lang dam de kumama di pu wang po nang ke chipendak la peladak nang ke than kumama nang pachure na pakeng thek la pansilang cho sitamini liga hok pet ke grassroots level kumama ke klaim chipaduk hala pansilang ni pose hala so hot ni ling no ning jebe sitamin non bang ke lang education yen khide lo poteng ne ta hai he athe mala sor ke lang li VDC chairman congress ke do se lang li klaim bom na ni de lang li long dam ti lo hai company ne ta chang dam la la penalang li bang ke ni li pan bang ke kama we pulo fit BLCC to man bang ke kam pireb lo na selang li bang ke ahok per bang ke duar boguri arat pan ke dam tangan ta japon tek lo non ta japon tek te ke bang gilang ta japon tek te la ke lang li bang ke tuliram kopi ma ke pingkhat la siklem ji duar boguri arat ke chuning ri pu ke anu chiwar we duar boguri IMC lo ba education in charge ke aso duar boguri arat ke chuning ri ke kityata lo na pen important en lo tuliram ke pingkhat yong si me hing no sita me lang li claim ret na si non bank ke ilitum duar boguri arat ke chini na nye bank ke me sena leader eng wai nai badu bhalo la lo te duar boguri thur po non ateng pote ki ching thur ri kali lo mo bank ke ilo long le phelang ta chior nang labi non ateng pote la si non la ser her gup tum ban la hing PGA poisa PG tang ho la pen non suri ke PG tang ho poke la ke mo apor ti thlong poke long ni ke long le ne athema ke dam teng sitami election nang pai non la ser group tu malon an bank ke government ben tu pilap po selang tu cica ante pini tu piloma tu pipe intela pena an ro ra tem chathan non ke do bom Richard Tokbi alang lege di fudo kok po rong masiwang wei pula so buthak bang ang hin ben pipu ke la bank ke holo mane rong sor ki pu sitame la bank ke alang li tum sitame hadi pu gedam sitame ke chitong dang ban tung pe po se pu hem ta ing pu pe getting pu pe pon ta pula he la sila so teng pulote duar boguri ara tu bang ninge chi thekuna si dolang abilo
la si alang di bank ke non bank ke election na por bank ke alang dia constituency tin bank ke chipri re la si non lang di tami duar bogri long chipri nai polo kunama ko dolong kawe kunama hemetang te ration card kuna si kawe ma aprang bank alang di bank ke chipri nai non election na por hut ke bank po bank ke la bank ke alang di bank ke lam ki charkli pu salam theki pu som si dolo tăng tên là duar bugari long pina an development claim lo pula bang so development ki claim long pen non la APHRC la tum la long work dam delo long kan ni dam delo sita me la duar bugari long ka ching thura sai nang tuma pen thek kon long ma la ke niri tumi pitasi tum det kelilo duar baguri arap tum ta chini kunasi dolong ka vema kunasi duar ka vema pute la ke thek long lo la si non bank ke alang litum ke chak bank ke dam tang boron taro kha sitame pinap ben ke dolong nang pang cheng popusi pinangan na tumrong so tum phan palulo sitame pinian ni ta claim kle la si kedam tang sitame mumin emele ke tudun cheng husame sonlo alang li banke non la atur sisu nuketon na school bidet adim alang li mumin tibur teng set an ye dolomara tu terapung atwar banke nungkreng bari khata gari chileng pat atwar bunaji kutha sotipu la si non da paludam tang le mane election na poli lo mumin bank ani sia dam lo la chichak dam tab lo la si terapung ara natum la ke aning ke te nanya we la ke je mumin hodak terapung ke dam bank lang tum amang se ke tek long bank si lang tum mathan ni la ke terapung so phan ke paluda la pen la ke amang akam lo ala ke chichak ang kon sitame la ke imang ke yang se ke tek long i pipine mumin nang pang te we de tik sono taksi la non mumin chichak dam lo la election vote pajok bin po mo ke claim khelo thema non ta chi koi seroi re je horen sing be tuliram rong hang tum helicopter pen dam se lo halo so ta panjan pen atwar ta chi chakang lo chi kro yonang bong lo te gari chileng gura tuwar do po opinion ta avide la si horen sing be bank ke non bank ke along long ele meeting bank ke arjin chi paklang non hai de lo pen tuliram chini don de po son se ki po alang li ge halo so bank ke horen sing be ke alang li ria along sa army alang li army lo tok dun bon bang lo te ko ton ti chini don de polo pe non mumin da chini don de pola ke pacho be mumin mata la ke non karbia to ban bang ke nang kelang reji po bang ke kali inun bani pan lai kita me la gote karbi pan ti kelang reji po bang ke la ke kali ning the tham sai Itala non duar bogri yam lo MC lo alang li along ye dak rong asor tum pasa cho hang nam lo pute rong pen isi NOC la committee leader tum do mati di president secretary tum hala signature la pen hala so apet ave pute poisa bang pipe pusi pu la si la so buthak ko na hok la nang hin pen puji ba la bang ke alang tu meeting hota ye la MEC CM matani ye je mati di jati dorom khe chi punang ne itum ke karbi te karbi puralang tum chi wer te bon te tame la bang ke tuliram long hang ko son ma la ton te tuliram non ile tum richard tok bitake charlie don lo la dak bang ke dobek lo athema Methan ke korpena jok ningkan krehini arta Rajiv Terang apran kedamnang Dolamara PHC angkang bang pharo sira bang phokep suse abang phu abang phiaphan methan mengke kor kipuk angthek keklang Keramtang mati jonga chiklo ningkan surihinira ingko rakethom aningkan inut karlitang longki terang asopo phan methan langno angtur along ke kor kanga jok keso bat OC DMCH diphu along anponlo seta keso ke bat pika jok selang un edetsi hemche wan to deadlo Lapen patumi thang ni phai krepli earning kang sam por phai phomalom bangso apher tepen chewoi juilo Lahaya case keklang pika jok dolamara PHC mate hospital alo an nelitum apherang ke humri damsi doctor atum benta clardak aberta ribdam lapen radaphan kachirok tokpen kedochi aphan doctor atumpen RC krung aberta nangpidun Doctor atumpen prabjin pen awareness scheme ki biji aphanta lamthe chepaklangpo Dua Barguri Pen Edwardson Crew Report Karbi Anglong News Channel. ASCC Youth Front KSA Asong Atumpen PGR VGR along le puta ke kham khesai kedengpon. West Karbi Anglong ke parlo Kopili constituency arlo Kheruni towar krong pli along ASCC Youth Front lapen KSA Asong Atumpen PGR VGR along le puta ke kham khesai kedengpon.
Thang achiklo ni phai krepho ningkan suri hinira ing koira player ni khiruni towar kokpli ka chetok along ASCC Youth Front Lapen KSA asong atumpen PGR VGR along le aphuta ke khamkhe asai kerengpo Keramtang KYF mate karbiri sunimso rong aji ingdeng phokep sertalin karcho hut aluhia manpen jo phapon India President Draupadi Murmu kiwang chephan chisik chedanglo seta botor kimi mi penajok Shillong rong supi ansi nang pali chotlo Bangso ahut nunia mate Bihari akhayatum Shillong an pale dunsi EC pinpuralo India President Arideng pajirdun Sonsi pinpura along kejong ponatengke nunia mate Bihari akhayaphan PGR VGR along le along dimklong nang pekvek nang jipusi pinpur along jongpo Labang so joksi pini nijang karbi ang longarlo along towar kokthom adimalong kham khiasai dengpon Kiruni Char Ali Jengkhalapen Dongka Mukamalong an ASCC Youth Front Lapen KSA asong atumahin pen kham khiasai dengpon Jongsi Assam Sarkar Lapen Karbiang Long Autonomous Council atum Prabjin Pen PGR VGR along li along kedo atuma phan kethar le mate eviction nasai dengpon pe pulote ASCC Youth Front Lapen KSA asong atum ahir ingtang rak pen kachisong ponchia phan chisik ding lupusi pherang kya thengnu ningjepon Lapen Dongka Mukamalong khamkhe asai deng det pen aphi puthot dipu an hem kache damahut Khiruni Char alialong kengsang mate nunia akhayatum ongdung karbi ari sonim soatuma phan areng ahu pasolo Lapen Khiruni Model Hospital along an selang damlo Lapen bangke thoma phan refer piponlo Guwahati along an Lapen non DC SP additional SP Lapen Hojai SP pusita mi wanglo sita radatum Kachisong ingtonte Karbiang Long Autonomous Council CEM Jongsi Wangwe Pulote Kachisong ki Bangso Chisong Bon Apar EM Singkin Pusitami Wang Sita Radatum Aning Ingsam Sejo EM Apon Pusitami Pachiro Pi Pusi Berda Vipun Kiruni Ben Kam Sindera Karbiang Long News Matum sihon tumlo pasini tum mathalo thela mane dalom beri tum sine thengdun punal tum honde ma ajon kon kolum dida acha aga nil tum bangela dak singkom phulo mane dumane ka duilo nil manda ere mati sadang gela tum jitu laso gari la gypsy car nal batheng la theng ra bar ra hala swiss car ta theng la jaw nili tum birta gelo tengde inut bahini ke penana reng solo pusi pu klasikon hok la solam nali peci reng ke so abang itu tum da hek kang lang kang unedalo mane dak to borpak si theng ra mati nil tum na kisulo nil tum reng ke solo nil ko masin tum khana deng korlo khana pen se ada pulis jama da se pulis tum si aku dak nang to nil tum acha labangso pana huri borong ke do yon raso gari theng dak la solam ta tolo inut bahini reng ke so ta tolo laso putak nal tum kilo karbelon autonomous council kachari dohan nali ben pilo pachini nilin ben la karbelon autonomous council pachini kang tu ngela CM ke hai doktor ra mong hangana listamina nang che lang ne non da ke li kar non si bang nang pula CM ra ne tum chuni bang na Lapen labangso ang deng long si karbelon autonomous council doktor tuliram dohan CM long si labangso asailong nan tum long nang siram de nan tum ke se song mate laso song pini ka song an ke do an ber pen kupilo asai dengi ni tum walang na karbi ang lo tanam council CM kete tu nang siram de tum pena de thetan ka song dengi ni tum ya si pro na pen ke se pen ke Long Walk to Justice ni Trokepra ni Narkep mate 78 days arni kepleng pini dong bukak ahitian nang palitanglo Isya kemang pen jongsi chunvek nang chipulote ilitum keng pen sitame dam nangkok athema keng pen kedam helo ilitum ahokpet kachesong ang thek binonglo athema ilitum monira tumle kachirap kachetu dun hur pulote ilitum kachesongta RD doji lapen arnisike akemangta chunveksi chunji Pini thang achiklo ni phai krepo ningkan suri hinira ingkora pli asengkan Karbi Anglong West Karbi Anglong pen All Party Hills Leader Conference APHLC Central Committee pen kadokawe ning isi chedon sarpen je ai kathar maipu APHLC Central Committee pen kapin khada tengsi isi vet angdi angdon along kache songpon Long Walk to Justice 78 days kipleng arni pini dong mukak ahithialong an nang palilo
La so along ilitum kaching honai khayanok be sar angtong ing tika tharaphan karbia po hopen manpeng pidunsi kangthum karnia jai mek along archopon. La so karchopon along kachitong dun lake Central Committee General Secretary APHLC Sir Sarkari Rongphar Robi Singh Ronghang General Secretary APHLC Hauraghat LA Korkanthi Youth APHLC Mahamaya Youth APHLC atum Long Walk to Justice 78 Days Kechok Dong Mukak Ahithialong Alangli Tumpensi Kangthum Karni Ajai Mek along Jai Ponlo APHLC pen akimang mate Long Walk to Justice athepike karbi anglong arlo angtan pen kewang keche kebe aswatumsi playing set anlo non ke karbi along le philang anta thi bomlo nam bomlo lapen chojor cholang hithi kulat anta keche kebe kengsang aswatumsi aphiong nangbat onglo pusi than pachini pon La Swajoksi, Sai Jok JC, Long Walk to Justice Ajaimek Nilitum, Thi Burbur Sitame, Chesong Ponang Koklo Pusi, Ake Hai Angtong Inti Katar, APHLC Lamjai Sarpo Ahin Pen Than Pachini Pon. La So Kachesong Pon along, Karbiang Long Autonomous Council Pen, Long Walk to Justice Ajaimek along Thang RD Pidun De Pin Pusi Than Pachini Pon. Karbi Anglong Anghoi Kacharietumsi Arpulo. Bonta Arpudo Jongjong Thangta claim klesi keche kebe aphan anipa therong ason lopusi than pachini pon. La Swajai mek alang litum Long Walk to Justice akimang isiwet. La ke keche kebe atum Karbi Anglong along pen voter list ing thanangji. Long le philang hithi kula chojor chulang amonta ing than serak nangji pusi Karbi Anglong Autonomous Council aphan sodak pen demand ponlo. La penjong si akimang thangta claim ponang thek awe pulote moke wang chilang arni sitame akang toi kachesong ang deng sitame deng ponang kokta hailo pusi alang litum sodak lapen lamthe pachini pon dong mukak pen ren sing killing report Karbiang Long News Channel Mantu sidak hema sikim mat thangta karjuda avelo jok karju ser bang avelo khang bang ta avelo aning hang bang ling ta bang me aning hang bang ling ta dak hichi kula ta dobar ta jok aning hang bang ling ta gari motor da beg reta chok aning hang bangli da keng ob roy reta chok chung ki reta chok na son si tum pe mandel lo aning hang ling lo da king pujam lo abiri ma se abedel lo lasi la sona kar biang long ke itum ke pe manang lo non ke abiri ching pai nang po da ke hong pen ki bang ke che ke be tum ke da ke itum long le pelang ka charai je kong ave ituma hi thi kulat nang charai do je aja kong ave la itum bini kar biang solang dorat ke niyet hip tok thip ning Karbiang Long de Karbiang Long lo phong pen ki bang ki che ki bet chun che pu sigi la si la so alam ke ni tum ki pu phong lo la ke hala lo than bang master bang si arturai krimamat ni yo sumar phan lo than the tu ko ni ye teng jong si rara phan rara si ang tong jong si arjung tung te rara ke mang rara kar I rara kaning ri jong si arjung tung te pulotang te hala counselang hoi along ke ni di sita jok sita ing ni ne dan ko athe mahala ke rong phar hem ti mung hem rong hang hem ang hoi kali mati la ke rara ang hoi rara phan ka kang hon kalana ji ang hoi lo mati la si je ke la ke kertang la ke rara phan lang sit lang ret ason si mandet la ke si pini rara tum ning duglo la ke ning jang jelo rara tum mang hoi pani dun pame si pini ason parlen pha ka bang ke la ke chechak nunu la an bang ke la si council kachari ang hoi long kang ni tum prap jin pen rara tu maning ke hang akar I ke manga bangke prap jin pen rara phan thana ko puni jena ko la pela so ke mang ki chunji phan ke kupi ang deng ma ke dam nei la so ke mang ke pleng ji phan kupi ma ki tu nei kwana dor ki so kwana nam ke so ma la ke tu jena ko lake si ivi ma ke hang ipik ma ke hang e pran ma ke hang kupi ma ke hang tu dia nei setra so ke mang ke la ke pleng bek na Tangte bini aberta ke lapo ansi kang ton pon iglo do me thak me kurwang thu